Hello friends, nizere ko mumeze neza mwese mukomeje gukurikira KTV Skill. Narabwiye ati ni ya channel yanyu ibagezaho utuntu tw'ubwenge tugiye dutandukanye. Uyu munsi rero mbazaniye Uganda vs Rwanda. Ushobora kwibaza se Ubugande n'u Rwanda noneho bigiye mu biki? Kanze musobanuye, tugiye kurebera hamwe ibikoresho cyangwa se buri kimwe Uganda ifite, ndetse turebe no ku ruhande rw'u Rwanda biramutse bihuye, mbese mu ntwaro mu baturage mu kintu ikihe gishobora kuba gihabwa amahirwe menshi yo kuba cyatsinda urugamba. Ntihagire ubishyiramo ihangana cyangwa se umutima mubi, just no kugira ngo twitateninting gusa, nta bindi danje kabisa. Twagiye. Capital city ya Uganda ni Kampala, naho u Rwanda ni Kigali. Population ni 1,45,740 ku Bugande, naho u Rwanda ni 1,12,000. Mwibutsa ko ubu ari ubushakashatsi buba bwarakozwe hashize imyaka igera kuri ingahe, noneho ngewe nk'abambubazaniye kugira ngo naka nako mukamenye. Narabwiye ati cano muzajya mumenyeraho byinshi. President ni Yoweri Kaguta Museveni, naho u Rwanda ni Paul Kagame. Ubuso bwa Uganda ni 241 kilometero kare square, naho u Rwanda ni 26,338. Urumva ko Uganda iri hejuru kabisa, ni nka za Rwanda 20 kabisa. Umusaruro mbumbe w'igihugu cya Uganda ni 37 biliyoni z'amadolari kabisa, naho u Rwanda ni biliyoni 10 na miliyoni 33. Uyu ni wo musaruro mbumbe w'ibihugu byombi kabisa, ku ruhande rwa Uganda ndetse no ku ruhande rwa Uganda. Global military, Uganda ni 89, naho u Rwanda ni 160. Defense budget cyangwa se ayo bashora mu bya gisirikare, Uganda ishora miliyoni 930 z'amadolari, naho u Rwanda rugashora miliyoni 120 z'amadolari. Nuclear weapons, bya bisasu bya kirimbuzi kabisa, bigirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye nka za USA, za France ndetse n'ibindi. U Rwanda rufite 0 ndetse na Uganda ni 0. Active person, abaturage cyangwa se abasirikare, Uganda ifite 45,000, u Rwanda ni 36,000. Reserve person cyangwa se babandi bifashishwa byakomeye, Uganda ifite 10,000, u Rwanda rufite 1,000. Paramilitary forces, Uganda ifite 1,500, naho u Rwanda ni 0. Combat tanks, zanuza zirasa ibisasu kure kabisa, Uganda ifite 242, naho u Rwanda ni 29. Mwibutsa gukora subscribe. AFV, Uganda ifite 1,040, u Rwanda rufite 101, nazo ni za modoka kabuhariwe za gisirikare. Towed artillery kabisa, machine gun kabuhariwe, Uganda ifite 35, u Rwanda rufite 6. Mwibutsa ko ubu ari ubushakashatsi buba bwarakoze, ubu today ntituzi ko uko byifashe kabisa. Self propelled artillery, Uganda ifite 10, u Rwanda rufite 0, nazo ni za modoka za gisirikare. Rocket projector, bya bindi bitegura ibi rocket cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi bikabyohereza kabisa, u Rwanda rufite 10, Uganda ifite 25. Total aircraft, za ndege za gisirikare, Uganda 55, u Rwanda 26. Fighter aircraft, za ndege z'indwanyi nazo kabuhariwe zifashishwa ku rugamba, Uganda ifite 10, u Rwanda narwo ruryamye kuri 0. Electronic warfare kabisa, Uganda ifite 2, naho electronic warfare u Rwanda rufite 0. Attack aircraft, za ndege zataka zikaba zakinaga mu gihugu kabisa without pilot, u Rwanda rufite 2, na Uganda ni 2. Transport cyangwa se kajugujugu, Uganda ifite 2, u Rwanda rufite 1. Trainer, Uganda 12, u Rwanda 1, nazo ni za ndege za gisirikare.
special mission kabisa, twa tuntu twihariye mu kohereza ibisasu. Uganda ifite imwe naho u Rwanda rufite ubusa. Helicopter kajugujugu kabuhariwe zimanura abasirikare kabisa zibatwara ku rugamba. Uganda ifite 26, u Rwanda rufite 9. Attack helicopter kajugujugu noneho zinambara, Uganda ifite 5, u Rwanda ruryamye kuri 0. Merchant marine ubwato karundura, Uganda rufite 1 naho u Rwanda 0. Ports and terminals kabisa, ports and terminals ngira ngo ku bantu mwize geography murabyumva neza kabisa, kare hahandi ubwato buparika. Uganda ifite 2 naho u Rwanda ni 0. Airports 47 naho u Rwanda rufite airport 5, ibibuga by'indege. Roadway imihanda kabisa nayo kabuhariwe. Uganda ifite kilometero 20,200 naho u Rwanda rufite 4,333. Railway kilometero kare 1,244 km², naho u Rwanda ndakeka ari 0 km kuko nta muhanda wa gari ya moshi tugira. Waterway za nzira cyangwa se za nzira z'amato, u Rwanda rufite 0 km naho Uganda ni kilometero 500 kabisa. Wumva ko igenda itujya imbere bitewe ariko n'ahanini n'uburyo igihugu cyabo kingana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, no ku baturage iraturusha. Land border imipaka, Uganda rufite na kosori, Uganda ifite 2,729 naho u Rwanda ni 893. Coastline ni ibihugu bikora ku nyanja kabisa. Uganda ni landlocked na u Rwanda ni landlocked, byose ntago bikora ku nyanja n'imwe. Labor force 15,000,000 z'Abagande, u Rwanda ni 6,000,000. Air production, Uganda ni 0 no u Rwanda ni 0. nta byotsi bisohora byanduza ikirere ibihugu byombi bisohora. Air consumption, Uganda ikonsuminga 17,500, u Rwanda rugakonsuminga narwo 17,500. ubwo ni za essence kabisa. Oil consumption ni essence ibihugu byombi byifashisha. Shimira mwese twabanye muri video utangiye kugira nge mwari na Ismail King Bros today. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri